Pozdrav dragi ljudi, dok gledate predivne kadrove sa još ljepšim Brionom, želim da vam ispričam kratku priču o malom živopisnom mjestu Fažana. To je ono mjesto gdje kuštate u miru u jutarnjoj kafi dok čekate svoj brod do Briona i nazad. Vožnja je trajala tipa nekih 20 minuta i u vožnji smo uživali. Inače obožavam vožnju brodićima i brodovima, uvijek mi je jako ugodno. Poslije toga smo se uputili do Puli jer je Pula blizu samo nekoliko kilometara od Fažane, jer sam željela da vidimo Pulsku arenu. Inače obožavam građevine i neko sam ko voli da posmatram tok vremena, odnosno voljela bi zapravo da postoji neki vremeplov u koji onako kao da uskočimo s ove strane ekrana i onda se nađemo u tom nekom vremenu i prostoru kad su postojali ljudi koji su pravili sve ove ljepote i ostavili u amanet nama. Jako bi voljela da to postoji, da mogu da uđem u jedan takav vremeplov i da vidim zapravo na licu mjesta šta se tu događalo tada. Evo ga, ako vas ima još koji ste takvi, ostavite neki komentar, jako bi voljela da znam. Što se tiče Pulske arene, ona je zaista veličanstvena, kao i svaka od 3 arene koje sam uspjela da vidim. Arena di Verona je isto prelijepa, kao i ona arena najpoznatija u Rimu, koju sam imala priliku da vidim prošle jeseni. Hej! Već 2 puta su me prekinuli u mom izlaganju, ali evo nastavljam. Htjela sam da kažem, a možda sam već rekla, da nismo posjetili Pulu jer smo žurili na trajekt kojim smo išli na dalju lokaciju i nadam se da ćemo nekad možda opet posjetiti ovaj dio i prošetati pulskim ulicama. Voljela bih. U nastavku smo uživali u zalasku sunca koji inače obožavam i najljepši zalasci i izlasci sunca koje sam vidjela do sada su na Sandoriniju, ali to ću vam pričati u nekom od narednih videa, tako da ostanite sa mnom. Želim vam ugodan ostatak dana i šaljem veliki pozdrav. Ćao!